ya mwakwaba ya da se umre no ada je a odi amaye saa ne ye no do ada de kosi fie da bia ye di apom de hu nkomo simanum na wotwe mu ye kasafa nsunsuanso e wo Ulcer dog abone tofa kire ya ahodo ye hwa de kodi pote a de Ulcer no eba ye ne Dr. Dubote ene di nkomo na wotwe mu adwumako endpoint homeopathic clinic nso won ne so yasene ema yetimi nya ne before no won di nkomo nti sa wo yare pon ade a wabodi se ye yare no yenko endpoint ho for dog number na obejo so e wo screen na se wadaroma friend CCA nene nkasa dog ya na se na ya mo akwaba yo medase kase Ulcer no a se de no a yesi ekekere mu nkomo no me ka se open soul kuro a atuo nipa de se de kuro timi tuo bi nan ho no etuo bi nsa ho no saa no na saa kuro ntimi ba obi yam ana ba obi nsunu ne kuro ni ba wo yam a yesi wanya bibi e fense gastric ulcer saa kuro no aso e ba wo yam ba wo nsunu mu a yesi wanya bibi e kan se duodenal or peptic ulcer eni nti no ni nyina no peptic ulcer gastric ulcer ni nyina ye ekuro na se kire nyina ne se kuro na emom no ba bi kuro na saa kuro na tuo no ene be kire wo se wanya peptic ulcer ana wanya the gastric ulcer ulcer no empem bebre no a obete ensem bebre there are a lot of myth about the causes of ulcer obi say makoya wudi bebrebe di obenya ulcer wo ade bi a hie bi atimi di ulcer ba obi say obi a fasting a wo ye di obewie na wo yam na wanya ulcer enne no ye pese ye kire ade cropotin a ade e fe ne se ulcer eba ebesue enipa da sani ulcer timi chi obi a oba be ma akwala ebetimi nya ulcer ade ba ko a the fundamental cause of ulcer ye moawa bi ye from H pylori anase be kan se Helicobacter pylori samoawa no ye moawa bi a omo ye moawa bone pa omo betimi afa nsuo mu omo betimi afa aduani mu na nipa da sani ko yem okoyem a on react easily the member na react kese say obi wa come de no a ene wonya no time a oyam na ye empty no samoawa no etimi ekenyan na omo ba be enti no saa no bo se na ewewe the lining of the stomach so hu eno no empem bebiri no ano etimi e de ade e fe no se ulcer eba enti the fundamental cause wo be hu se bebere ulcer emu be se 60-70% no wo be hwemu no na ye moawo ye fe no se Helicobacter pylori na this ade na ba another cause of ulcer ye bibi a obi wa no produce bibi e be ka se excessive acid ewo ne wona mdue nim ebi mu ho a nnuane a omo die omo lifestyle a omo ewo mu nti no e ma acid because nipa da say ni wudidi a ade eboa ma aduane no yam aduane no ewo wo yam no eye acid ye be ka say hydrochloric acid sa hydrochloric acid no obi ho a lifestyle no a wo mu enoma bi a wonom drugs bi a wonom nti no etimi kenya na so obi wo ka naturally no o produce excessive acid no na obi o produce excessive acid na se nipa da se ni se common de no a na obo se enam se acid no there's overproduction of the acid no because acid no se be gu aduane so enti acid will produce more na entima me gu entima me gu so na be ba na uyem no eye empty a na ahya se ewewe the lining of the stomach and enti overproduction of acid hydrochloric acid etimi de ade offense ulcer ba ade ba ko se etimi di ba eye nnuro bi ye will be a kind of anti-inflammatory medications ibuprofen ni saa na mani nyina saa nnuro no a fem be se mabobodin no saa de no empem bebere no ano wonom na wo abuse a edenti na doctors pem bebere no abakọ hospital na doctor kra ma wo saa nnuro na anti-inflammatory medication no a o kira wo say after about 3 days or 4 days ankwa bra na bebe hu me nom biem but obi wo ha na wo de ayetuamu da okoye no e ka so nkoto saa duro no onkoto sa aduro wi a afede na sa aduro no da atuamu da na yade no call form no ano ne ho to chese tama yade no ba bia no na kofa sa aduro no sa ndo no ehun sunsuanso no etime wewe the lining of the stomach etime kofa ade efe ne se ulcer e ba besoe enipa da sani so edunti gwemu ne enoma empem bebre no ano etime de ekofa ade a efe ne se ulcer e ba besoe enipa da sani nti utie mi a na yade the courses no na yade atubia no end point to be particular na yade bi ha obi a o de ba ye betimi ahwa ma ye guso ye free scanning
for bema or prostate mu haw bema or dwonso mu haw wo dwonso bebre wo dwonso anye nsuo emoja firi mu ba na nsuo fita firi mu ba na wa ya ase ye wo ya wonya wo dwonso adwonso ne kura meyi a wo ba scan no e free lab no ye 300 cedis oba wo chima mu haw anasa wonyema na asai ananyi sentimi ma no ene so scan no e free lab no ye 300 cedis fra yen ne ni nkomo ya de bi haw bia number no ye 0244 86 7068 0244 86 70 68